Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo vam prikazati 7 modela montažnih kuća čija je cijena nevjerovatnih 999 eura. Ukupno ključ u ruke preko Amazon servisa uz nevjerovatnu besplatnu dostavu. Amazon je globalni kupoprodajni sajt čiji je osnivač Jeff Bezos najbogatiji čovjek na svijetu. Daleko najjeftinije kućice ikada viđene na svijetu, a morate priznati da su bolje rješenje od podstanarskog života. Ako želite da nam se zahvalite što smo za vas ovo istražili, molimo vas lajkujte video, pretplatite se na kanal i podijelite video sa prijateljima na društvenim mrežama koje koristite. Montažne kuće su na naše tržište ušle na mala vrata početkom 80-ih godina, primarno kao vikendice. Slovenci su vjerno pratili trendove u Austriji, pa je kod njih montažna gradnja danas gotovo jednako zastupljena kao i klasična. Kod nas je tradicionalna gradnja ciglom i dalje najzastupljeniji vid gradnje. Jedan je razlog što kuću gradite jednom u životu i ne želite riskirati s novim materijalima, tehnologijama ili neadekvatno edukovanim izvođačima. Drugi je razlog nedovoljna informisanost o alternativnim načinima gradnje. No, stoljećima, odnosno desetljećima iskustva u gradnji, razvoju tehnologije i materijala, iskustvima stanovanja i održavanja te racionalna potrošnja energenata ohrabrila su Balkance da se otvore prema ovoj kvalitetnoj, alternativnoj, klasičnoj kući. Na našem tržištu dostupne su klasične montažne kuće od gotovih drvenih sendvič panela, izoliranih kamenom vunom koje se svojim vanjskim izgledom ni po čemu ne razlikuju od klasičnih zidanih kuća. Za one koji upravo žele zadržati topao i prirodni izgled kuće, dostupne su montažne kuće sa vidljivim drvenim trupcima. Kao najveća prednost montažnih kuća ističe se brzina i jednostavnost gradnje i odlična energetska svojstva. Detaljne certifikate materijala i postupaka nude sve bolje firme na našem tržištu, što predstavlja dodatnu sigurnost kupca. Hvala na pažnji i na ogromnoj podršci koju nam pružate. Više od 4 miliona pregleda svjedoči o vašoj podršci. Još jednom veliko hvala.